I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got tla go dumedisa o dumedisa ke tlhabelo the MC e tlhala ka mabaka go amogela ngwane shimo rural chat broadcast Thawela ke ngwane shi go bolela go bolelanya English nyana then ke tla ke bolela le mo o bolela le re shoketswe semela go tswa gona magaphasha selatodi okay re shoketse semela from magaphasha selatodi and then mpotse ka botala gore na ga botse ge re bolela ka re shoketse semela re bolela ka mang le bolela ka lekgalo le le botsana la go tswana magaphasha selatodi le itumego ka go dira tsa manala le tsa makeup le yone fashion sense le bone ka okay ke go bolela ka fashion and what then re shoketse mpotse if ke go nyaka go le re shoketse semela mo mafaratlhatlheng go ba mo social media re ka re nyaka mang mo Instagram ke na shoki 01 TikTok ke na shoki 01 Facebook no ba na shoki di number phone ja ka 0637338607 ke mo leng go tsa gona mo ke benga tabela go ka bueletsa di number je shoki 1 0637338607 ke mo re go nyaka go ntse ke mo le ka go ja go ntse and then mpotse mo bophelong o diraing mo bophelong ke sa le morutwana ke college ka kwa TVET go la Esperance ke le mo gae no ba na le nail tech and makeup artist. All right then tabo Esperance di go se re jwang jwana mo pele le dilo je mmere go bera ka ngwa di fashion and what Esperance a ka ba ka tsena la ga tsana ka wana ke pleke e kgolo mo ile gore o ne batho ba bantši ba ile gore ba re le tsa go tshwana le nna ene ke nna ngwana gae kua eno ba nna moeng fela ka ba ka tuma ga botsana. All right mpotse mo a re tsene ditabe ka gore o dira manala o dumela le gore o dira manala ke dira manala mpotse di challenge tse o kopanang le tsona ka mogare ga mmereko ke tsefe di challenge tse ke kopana go le tsona ke di custom jaaka tse le gore o ne custom tse dingwe tse le gore ga di tlo tla ga wena di tlo go challenge ka mogolo gore di tlo go challenge ka dinepe tsa kwa mafaratlhatlheng tse be le gore ba tlo go tšea ka tsona ba nyaka go testa gore na ka nnete ga botse o ne bokgoni na ga botse batle ba tsere snap sa motho e mongwe ba nyaka go challenge gore na ka nnete yona ne le tech ba nyaka gona na o tlo e kgona nte wena. Okay mpotse mo ka gore o ria le banna ge monna mo fele like matsogo go fele matsogo a maswa mafresh jalo ka o go mo swere go no reng pone na go gore go ka re go mo swere o ka re no feel free bolela whatever nya go mo bolela mpotse na go mo swere okay ntshwa o gona go re o swere tsogola motho ke ga go go swere tsogola then challenge tse di kwang ka mogare o te kwa jwanso la go ngwa ke tiko ke lokologile la go ngwe go tla ba ile gore ke ba tloetse ka kuju e ke ba swere ke a lokologa. Okay a re bolele ka ya go se lokologa ke eng ntse go dirang gore go mo swere go se lokologa o nagana gore go ka diragang a ke nagana go ka dira ga selo mara go ne banna ba bangwe le gore o tla re go le busy ka bona ba ria manala gore motho wa bona o tla go fa eye contact e nngwe ya go se tlwaelega ke yone anya go attract ke yone ntse gore ke se ka lokologa o ile wano anyana wa tempter mabapile ora re o tseba go tekala then go ka re le busy yana monna fele tsa go fa ditaba re ditaba tsa ka shidi motho re ka dira jwang kana go le busy o mo gotlha mo mo tsa ga botse gore nna mo ke tlile mmerekong a ka tlela tseo wena jo go putsego ga botse go le mmerekong ke ja mara tla go emenya mara mpotse mo ka tseng ga nyane yana re no tsonyana tsene no ka o mpotse gore na ga botse taba ja gago ja marato o na le ngwana o nna ke na le ngwana e sa le monyane ngwana ko na le 11 months. Okay and then when le motho wa gago le monate
ena gona nna le ena re shapo re sa le shapo mara taba gore yena gona o ka re gone mo kare o ya ntšhalelanyana ke nyako buša gore yena gona ena gona nna le ena re sa le shapo le sa gore goreng e no be le gore re sa puša nako re sa ya ko pe re tla le bona na bophelo bo re sa reting okay ke ya go kwa mo and then ka re šifa le a puša nte o e ratang ka botse go o ne le yena keng more especially when coming to Tlof o nkuša re ke bolela kang o kwang like if a ka go thatša kae o ka kwa go le monate or if like wene keng nto e ratang awa nte ke ratang ka ena ke gore wa ntlhompha o mbontšha lerato o fa ditshwanelo ka ke re ditshwanelo ape ke ra jela o fa ditshwanelo ka moka ke kgotsofetša ke ne le ena okay o nkgotsofatša alright a go kwele lerato la ga ke la tša matlhatse le matlho gona neng ke dilo jala di ka tsamaya botse ka mararato and then e nngwe gape mane mpotse mo ka gore o dula ga phasha ke eng nte o ka dumang gore at least bana ba mo ga phasha ba ithute yona from when nna e be nka rata gore bana ba ga phasha ba ithute go ikemela ba ithute go ba independent ba ska ba hotja ba inojula ba se busy ka sele mo bophelong tshwantse batho ba ithute something go sona le manala go rekisha di-avon jo gona wa joina wa rekisha e seng gore o emele kgwedi fela o bo gopela batho 200 100 rand tshwantse motho a be independent fela o ngopotsa go ka go ikema ka re batho bana ba majeje shiwa bona ba ipelelo tsa lefase ba ipelelo tsa lefase re felletsa rona go re ba bang ka re ba mo nga se re ba jwa mara ba ba re letla ba di-price then jona di-price di tla jwang awa tšeo nna ke ditsebe ga botse kana ke nako ba je bolela age tumile ga ke na then o ka reng mo bona ka gore šiwe a se nko e bona mara o e kwele o ka reng mo bona yona e kuša bohloko gobane ke bana ba borena re go tšele bona a betswa tseleng so ba re kuša bohloko ka gore le rena re bannyana e le ngwana geno a ra ilo ja mohuto ja go tswa tseleng o mmoko ba re o kae bo nnezari o tsamaye le banna go riawa e kuša bohloko nna ebe ke nore a re gane ba bangwe bona a bane matric ba bane matric nna ebe ke no ba iletša go nore ba no ya di-college ba re di-short course di gona ba nyake mebereko di-peace job go the-ultimate she e gona ba no koropa bo ke something ene nto e mafela tala mpotse mokgwe ga botse yane ke yona tabakgolo ya ka gore le nna lone tlo go ga shedi ka gore ba bangwe ba gola ka bošuana and then ba no nana ka re go mohlomong ka ka hwetša monne mongwe wa go tšea ga botse wa matlanyana go ba go tshwara gonyana a ka motsošetšanyana then banna ba kere wa tsere mo bophelong ra disappoint and then o hwetša dula le ya lebelo tsere ka mohlomong a ka modirela something monnela sa motshwara ga botse a ka tsoile a buela like fasenyana one re tlisa gona ka re šifa ka mogodimo go apala re ke buele mo fasenyana is the mobile yena ke ka lebaka le bone mo re tlhaba di-price and then o ka reng go bawe ba tswalang ka lebaka la tlhaga ka gore o ka re bontši ba lena le tswalela tlhaga eo e le yona e trickinyana cause go ne le ba bangwe ba e le gore ba goletse ka malapeng a ditšhwana and-e ke bannyana ka bo bona ba nnoši ke ntela gore go ebile motho wa gona ne le batswadi ba go šetse ba gotse ba tsofetse ba lebeletse yena bana ba gago ke ntele gore go go bannyana ba bantšhi e ba phuša gore ba nyake banna ba le ba bagolo ba e le gore ba tlo ba tlhokomela gore le bona ba supporte malapa bo bona yona e kuša bohloko because ra je bone je gona gana mo orat wene ka mogare ga like ka mogare ga kgwebe ya gago o na le batho ba ba kae ba nka re motlho mongwe o ka ba ka šupa something gore at least na re kgonne go nwa tee ka lebaka la shoki bona ke ba bantšhanyana bona ke ba ka botse wa hira awa a ke nape ke hira eno ba le gore ke ba mohuta mo ba nonna ke ba ile gore nako nngwe ga ile nako tša bo December ka ne ba phepesela go ne line ke hotša ke founela e mongwe a nthu eno ba ka o tea ba ba bešinyana ba e tla go nthuša kua le kua and then ge o ka botša le bona go le busy le ka mora mmereko o ba patela mokgwa tshwanele go ba o no re tlhanong a ba re no phedišana ke re nako nngwe go ba go sa berekega ga botsana no phedišana nna le bona okay and then e nngwe gape o ka mpotsang yona ke gore a re tsene e nngweša then ka gore re tšwa mo dilo tšeko re aga setšhaba ke nyaka o mpotse gore na ga botse go lebeletse bophelo bo gane ya re bophelang re ya kae
eo ya ke se gore ke fetole jwang re ya kae ka gore ke ra gore like bophelo bo re bophelang bo gane jwale a ke re ba bangwe ba re sentse go tsena ma 2000 fase le lepetogile gona phetogile o tlhatsetsana le bona ke eng ntse go dirang go tlhatsetsana le bona gore fase le lepetogile ka nako ele ya lena ka nako ele ya lena e be le sa diletse le gore bana ba ma 2000 ba jeria mo bophelong go ne motho a ilang a go lata go confront a go botsa gore wena o mo tseela motho gore jang ga o tse o itlhokometse go baotisela ke ne ba ke itshwere gabotse ka mokgwa o tshwanela okay and then ge ke go nyaka mpotse gape gore ge botse ge ke go nyaka mo mafaratlhatlheng ke buele mo kae ke tsere ke go nyakana le mang and go mpotsa go dilotse o ska mpoletsa ka dibitso ke tlile ngwaneso ke kgone tsa gore ke nyakana le Shoki ke le nyaka kwa Instagram ke nna Shoki 01 Instagram o Shoki 01 kwa like TikTok bona a go gopela something go bolela le nna ska ntšhama man e flow mfana feel free no bolela whatever nya go ngwebelela kwa Instagram ke nna Shoki 01 kwa Facebook ke nna Shoki kwa TikTok ke nna Shoki 01 dinomoro tša ka tša mogala mo le gore batho ba ka nkgwetša gona ge ba nyaka ke 063 733 8607 ke tlo di bušeletša gape ke 063 733 8067 okay and then ka gore tšhifa fana ka difounu go ka ba le monna go founela Shoki a go oketša man a go nkwešiša a go oketša so ke a go nyaka and then ke nyaka o tle kae o tlo ndira manala let's say o founela re kgopela re kopane Bakersfield goba kgopela o tle polokwane o tlo ndira manala o check-a jwang se gore kare nto gona ke yona e no ba business e ka mokgwa mongwe tša mofuta o gantši o tlo fela o e ba le setauto gore motho o monna a no re o tle polokwane o sa mo tsebe o tlo mo dire manala mara at some point o ka fela o ye cause o lebeletše gore ke business gana molweno o gaina something and mara ba gona banna ba le gore ba fela ba mpitša for the house call ba re o tla o jire manala mara a ke ba naganele ka leihlo le lengwe ke no ya ka jira mmereko ge o tsena aowa ke tsena wa njula setupong aowa ke swere dilo jaaka le rena mo setupong ee go ngwe ka gore la ra re tsene ka moakong re le mo ka moakong ga re mo setupong a ke shape jana o tla reng nka se gana ke re ke tlile mmereko ke nyamo tsa nna o tla reng aowa ke tlo ya mara nka se lokolologe boifa goreng mara mpotse ga ka fitlha gare ke ndire manala let's say o ria manala ke it's 500 or 300 right akere then a fitlha go re ndire manala ka nako ya go patela go gela envelope a re swara kgopela go mnompariša kgwedi ya mateutlhe le no batho a mara bolela nnete aowa nka se dumele so ke mpotse nnete ga botse lebaka o e bona tse envelope e bona re shi e tleletse go biditša gore ke a re kopane mo athoko bona re athoko ga o tseyang ga o fitlha fela 15 so ke tšhalete basadi a re swana gape mara go ne ba bangwe okay a re bolela ka ba feletšang ba dira ka mokgolo ba e kgona jwang bona e no ba bolela on their behalf a ke tsena ba e kgona bang a ke tsebe mara wene o bonang jariega ga re je bona re je ko jariega mpotse mo e mafelelo ka gore mo mafaratlhatlhe a maratong mo mafaratlhatlheng ka gore o ne kgona go no dumela motho o sa mo tsebe ntše o sa mo tsebe total o mo kry-a like Facebook a ke re le nang le di-Facebook then let's say ke nna o bona ke nna motho wa mokuta mo ka mokana ke busy le wene ra bolela one time fa gore picture ka bo e bone ke no ja picture motho mongwe go swana le ba bangwe go mongwe go ba go swana le motsweletši akere then picture ka le ya motsweletši o bona re ya fapana ke mokana o beile picture la go e ya go kopana le yena go ka find out gore motho a se yena o ya go dirang let's say nka se re tempisa ka gore e mo le mongwe o tempisa monneng let's say ka Witbank go fitlha monnela se yena ene go beile KFC raflo mo o tla go lata moo go fitlha go tswelela motho mongwe go swana le nna aowa ya mmuto go ya ka nna e le nna a ke gotsa ke le ka ga situationeng so aowa tlhokomela gae ke late o nagane go tloga mo wa Witbank it's almost 4 hours then o tlogole mo ka bo botsa gore a tla ka mmatareng go fitlha kwa re ke 8 ya mo o no sacrifice wa sacrifice ore yana o no robala o tseba gore ka mosone ke a o mo fang ya tsana go robala mo fang o robala ka jidi
a re no bolela nnete o diraeng o fitlha ga ke fitlha la se mathomo ko mo confronta gore na why a ntira nta mohuto a re sore motho a ka sebe ke bone gore a botsa go neng ka mogong a e dirang ka gona mara ke no bona like o nkgatlhile man tse dingwe o feletsa o dumela ka lebaka la gore ke nyatsa go dumelana moo o bona o ne re go dumela ke nyatsa o re go dumela okay tse dingwe o feletsa o dumela ka lebaka la gore o ba o šetse wene le motho le bolela le go ne connection ka mogare o šetse o mo rata a botse o fitlha o mo tshwarela o ya kgona gore o mo tshwarele o ne le gore go ka se kgonega mara e šetse o bo mo rata okay a re itse gore a go kgonega gore o mo tshwarela and then o dira bang eo ke yona e le go tricky balo mo o robala le ena mara o mofa o mofa gore ka mosadi tsamaye o thela marobalo balo okay o thela marobalo no se go go but next thing o ska move dira re police station or at least le gona go solwa go thata nna ke nnete yeah so wa go leboga se go ba lwene ka mo rural area ya rena ngwanesho re go lebole go duka matla ka gore ntle le wena mo phela se jona o dima go thuša le tsana le tsamang ka botse ka make pale ngwana khosi khosi mpusha tla go tabisha mongaka go la tlhabelo ta MC ka sebele go ga mo re tlhabiro ngwana khosi ke bo go amogela gape ngwana tate ka mo lefapeng la rena la rural chat and broadcast go ga mo re duduša ga ngwana khosi ke gae ke tla re ke bolela le manne o bolela le success wa ga mamogale a tulo ke jula Sokodibeng belong to R37 le fele le bitšwa gore ke le setse o ile Sokodibeng ka madulo o ra re tsone ka gago ke ka gesho re ga se Sokodibeng ke ka gesho ke go kwela ngwana mogalaje go ga mogetse ngwana tate ka ge ke se go boditse ga botse ga re success a re ramang re success ene bile go re na why success e le bolela ka success le bolela ka motho e re ka mmitša gore ke morwa wa mori mamogale leina le la success ke gotse ke le hwetša le gona ba mpetse lona jalo bophelong jwa ka ke ile ka ipotša gore ke swantše gore ke šireletše leina le ke le reetšego lebaka la ntse ke gore mabaka ke ile ka šita gore nka botšiša leina le gore ba mphele lona mara nna ka bonna ka hwetša gore ke tlo le theelela ebile ka ba ka le emelela okay go kwela mona success and then ga botse o dirang mo bophelong success more especially bile o sala moso success mo bophelong jwa go jwala ka ga le moso ke moso ya le gore ke ka tla sa mengwa ga 35 ba jwala ga ke bolela so moso ba go boa fela go kgwedi ya bo isha go fele mara ke a boganetse okay ke motho e leng gore ke gotse ke le motho wa go rata tša kgwebo all right nka ipitša gore ke rakgwebe potlana jalo ge motho a gola go ba le mafapa-fapa a leng gore o ba le ona a tšeago ebile a kgethela ona ka mogare ga kgwebo tša gago e ka se no ba rakgwebo potlana ba dilo ka moka mpotjamo gana mo o sala gana mo gore o rakgwebo potlana o gweba kang ka gore go ne ba goba ka ke motho e le gore ke gobile ke sa le sekolong primary okay ke gweba ka kgwebo yela ya gore ka gae ge ke gola be le batho ba le gore magolo wa ka be a rata kgwebo be a mfa tša go rekiša tša go swana le bo dinamune go di-snacks ke ya ke rekiša ke gotse ka yona ya ba madimo a botse bo rekiša go tloga gae ka sekolong thekišo le sekolo be di nyalelane be di sa nyalelane mara ka baka la tlala bo gapeletša gore di nyalelane ka gore ge o šaiša sekolong gore mpa e thekgege ke ge o ka be le gore o tlile le sona se o tlo ba go se kgweditše that's why tsamaisitše business le sekolo go kwele ngwana mogala mara di ile ja go atlegela ja bophelo sekolong ja bophelo ga jang ka tlagela ka mokgwa wa maleba mara ke ile ka fetša ka gapeleditše kwa mphato wa marematlou ke fetile no ba gore o ile wa ntšhita mo ntšhita go ntse ke moka go ba gore bophelo
jwa ka boa ema mara ka se gapeletše ebile ka gapeletša gore ke se ka napa ka re bo eme ka šireletša gore se ka ba eba gore o ka re bo feletše ka baka la gore ke seneng tšwelopele ke sene marematlou a se no nnoši ngwana mogalaše le mone mo ke mokgotsi ya ka go sene marematlou tšatšileng o e tsene mara o paletse ke go erema mara ba le certificate sa gore o feitše marematlou o bile le statement of result then ba apply go mpantšha poseng gore ba nyaka batho ba bannego marematlou o a qualify go ka applyela be a sa qualify mara a ko botse ntengo monele o applyetse ba ba mmitša nthe ba mmotša gore na why o applyele ntere botrile re nyaka batho ba go ba le marematlou mpotša ona ba arabo ba re ja re no ke applyele ka lebaka lo letse le nyaka batho go ba le marematlou mare se ba bapasitseng go ba feitše so le nna ke apply so le ne go fela wa apply ge ba le fela go tšweletša mobuto so mpotša specialist a kang gone bjalo mo bophelong jwa ka ke ile ka ba le kgato ya gore go leng gaka ke ile ka rata tše tša meaparo tša fashion ka bitša gore ke fashion ga tse o eng o fashion designer o reka o rekiša ke tšere lefapha la bo stylist ka mokgwa wa go ka reka ke rekiša mara before o reka re ka dula fase ra dira ntho e ba bitša gore ke combination of outfit ra beakanya moaparo pele ga ge o tlo o apara ke se ile gore ke be ka se rata ene lebaka ke gore ke gotse ka lefapeng lela la art la drawing ke be ke le motho ele gore be ke rata go ditrowa ke ka lebaka le le gane jone ke di ratago ebile ke fetša ke le lekgoba la tsona ga botse lefapeng la ka ke ka tlase ga meaparo gane jwane then success mpotšemo o apeša batho ba mohutama ke amogela motho mongwe le mongwe wa monna wa mosadi mara ka kudu ke based ile ka lefapeng la classic formal and vintage ke kwa vintage classic o bolela kang classic ke bolela ka moaparo o nyakile go ka swana le formale e le go moaparo wa o ka wene ka mogolong ka gona classic actually I'm a classic man ka mo go ke leng ka gona I'm a classic man we are classic man we are classic you can't do anything but a classic man thank you okay so mboje go ne manyalo mahu diputego di party then wa tsena go ba ke motho e leng gore ke a tsena ka gare ga dikarolo tša mohutowe ka kugile bile le batho ba go swana le ene hlabira jwala ka go le MC le motho le gore o phela o le magateng a batho mahlong a batho ka mehla ke bereka ka batho ba go swana le lena le ba manyalo eno ba gore go boima mongwa ka gore batho ba tle ba go amogele ebile ba go kwešiše ebile ba phafogele seo o nyakang go ba sona ebile go ba seo no leng sona ka gore pedi se bolela se re chipa taga mohlabeng wa boyona mo geno sokodibeng goba mo around mo dulang R37 ba o treata ka tukulogong ka kakaretso mo ke dula go ntshe batho ba ge shukile ka lemoga gore ga ba tswa ba fahlogela gore o ka ba le motho e leng gore o ino e thaopa goba o ne tsebo le lerato ka tlaseng ga tša meaparo e leng gore a ka no ba motho a ikemego e se lebenkele le legolo le re ka le šupa gore a re lebenkele leso e le no ba motho e leng gore yena o ikgethetše gore yena a ka thuša batho ba ba sa tlhogo ba fahlologa ka saeteng ya dilo tša meaparo a ba beakanyetša jwala ka ge re dutše tafoleng so beng ka go tšea ka go beakanyetša gore ke kwa MC o bolela ka gore o nyaka go šata mara nna jwala ka ga e le motho e le gore ke ile ka ba le tsenelelo e itšego ya tlhago ka dilo tše so ke be ke duma gore ka gore mmala wa gago le mmala o ka re go o tagile ka kudu ebile sehla se re lo ka gare ga sona jwale le sa selemo ke beng ka se rate gore o ka ba ka gare ga lenyalo la gago ka suthu ye ntsho ke sa senye kgwebo ya ka ke šireletša kgwebo ya ka gore ke lebeletse le seemo se o tlo bogare le ka gare ga sona nako e gore o bonagale o le motho e le gore o tlo ba wa maleo weta e accounta ka gare ga meaparo sehla se accounta di-color di-account alright mpotšemo ka re gantši re tseba dilo tše le dilo tša basadi di-challenge tše o kopana o natso go etlang ka di-ordeng tša basadi ke tša mohutamo di-challenge di gona ka basading challenge ya mathomo ebile ke gore kgwebo e yaka ka gore ke bona gore ekgwe ya di-classic e tšea nakonyana e telele ke ile ka fetša ke tsenela le nngwe ya meaparo ya basadi eno ba go nka no re go inolofetse ya go no re ke reka ke rekiša ka gore ke lebeletse re basadi ke batho ba go reka mara challenge e gona ene ke gona ka mehla ya gore nka re mathomo ke be ke le motho le gore ke ya go reka a tšama kere ke a rekiša koko door to door then e tšo mfa challenge ge ke tla tabeng ya gore
batho ba se ga borena be re phela ka wena ka nna ka wena ka nna neka ka mina ka wena Okay. then ge moka gore ya re ba le challenge ge re tla tabe ya go tlo kwale ka masheleng ke nyaka gana o sheile diaparo ke nyaka o di apere ma ke nyaka gana moare mo moaparo mo basading Aha. o fitlha ga ka o fitlha go botsa re thata go le se wa kokota re ke ka mono o a re tsena a ke Ngwaka. wa tsena fitlha re gape mogokolo ke latile tabele resh ngwaneso a ke nayo mara se ke ne go naso a no re nyana o mongwana o ne maaka man o ka reng ga botse o boima ebile lebaka legolo ke gore ge o sa phegelela godimo ga dilo tša mofutong and-e ka kudu ge o tsena ka gare ga kgwebo ba o swantse o tuthute pele wene gape wene gore o tsebe gore ge o bereka ka batho ba fapane ka botse o reng o be le self discipline o be le self discipline ka gore go ne le ka se kreste re bitša gore go ne le bonaba go ne le teko o ebile mokreste ka gare ke mokreste bakreste ke batho ba go kwešiša mose ge motho a ka re a nayo gape ke lemogile gore o ka re go ne batho ba bangwe ba ile go ba go aga mengwako gantši ke bona batho ba go aga mengwako ba gone o ne aga mengwako mara ba re go ba sesora sengwe le kata ba bontšhitše kgwedi ya bomateo e gona tlhotlho ewe wene ile a go diagalela a ke bolela ka bone fela nna mageng a mantši nka re ba botšiše ile a go diagalela e ntiragala dimageng a mantši ka Wa riang? lefapeng la ka la diaparo wa riang ke feditše ke le motho e leng gore nka re ke lobile ka gore ke paletse ke go ka tsenela kgopelo goba offering ya motho ya a leka go ka offera yona ono boa fela ke buile fela ebile ke lobile Mara wa- le ka le ga lehono a se ka ba ka mara mo wa no ga Wa sang- fihla. ga ke sang- nora wa go ratana a ke nora ke nora no ke a fihla tlhagong ya ka moo yona ke a fihla wa rata no not much a ke e ratene ba gore ke selo se e leng gore se no ba gona tlhagong Mara, o ka se eh, nako wa eh, wene, no. o se avoid ka ntšha wa e rata na not much not much o e rata okay it's fine nako e kerang o e rata yona if ke na le botšiša a ke no re nna ke a rata ompona nna nna ke a rata ebile a ke tše chance right tsenyatsa wene mo e rata go ntse ke motho e le gore ke ne le motho e le gore bekšete ke ikgethetse yena le ge e le gore nka senape ka no a re polele bophelo ba gago ba mathomong bophelo a ke rang yalo tšhaba go bolela ka gore tšhabae bophelo jwa ka jwa mathomong ke be ke le motho e leng gore dikganyegong tšaka tša bosogana ke be ke ba le phegelelo ya tabeo mara go ya go atla le mo e leng gore ke thoma go ba le magomo ge ke ntse ke gola ke lemoga gore go nego gongwe a bona more ya go ntse e leng gore seleng ya se re sala ka matabeng ya ke go talente naka go kwa gabotse gore monna go no ba jalo ko moka mpotse tswela pele mpotse a ke batsa ka ga o le mokereke gonne batho ba bana ka ba swarega mo bophelong amogela gore batho ba ka swarega so a ke go tšhele ka re a bona a go nte ke rata mosane e bere bolelagane jana ngwana mogala jo metse mentši wa bona e pala ko ema ka maoto ka tabaganeo onkwa mpotse mo ore a o e rate ga ke e rate ge o e hweditše a kere ke ra gore ke nyako o kwešiša gore gano jala a kere re bolela ka ga seemo se re leng ka sona gana no no bolela ka thobalano in general a ke sa le motho e leng gore ke ka maratong a yona a ko go botse ntong mokgotseng a tsaya no diela gonore ka le ratabeng e monate sex and intimacy talk alright le success You're welcome. wa dikobo o go apeša banna ka tlanyana ngwana mogalang le basadi bona o ne moaparo mongwe wa basadi šo monna wa go goketša a ke bolela ka more a ke raka ka more le aparo dilo tsela jantse ore ke eng ka rone o apeša basadi shedi re na le dikaone re na le dipitša a ke bolela ka kaone pitšana moaparo mo šo a kere ke nna ko o dumeletse bolela ngwana ka maa go le maroga o dumeletse ke nna re ke dilanjare gore ke loma ke tsona tse ke dilangere o rale ge motho a ka go tiela ka ntoela o ka se o ile go rra dikoloto o ka se tologanyana a go ne gore tlhabiro ke bontšhitše gore go tla le mafapa a mangwe leng gore ge o šetse o le ka gare ga yona goba seemo o šetse o le ka gare ga sona
o ba o ya godimo ga ntho ene gore wa tseba gore e ka no diragala mara go tlhageng ga yona e ka se ya go goketsa ka gore o bo šetse o tseba gore dilo tša mohutodi gona ebile le tumo le kganyogo e a fela lebaka ke gore ke pastile godimo ga kgwebo ene kgwebo yaka go e ra gore e ka se tsogo ya matlafala ya gola ge nka ya ka lebelela gore ka mo ge ke fitlhile kogola mmele wa motho a o nontotša ka baka la gore re le moyeng nka se go totšhe ka baka la gore le moyeng ande nka no re legane jalo lebaka le ke thomme moragonyana le gone jalo ga ke boele morago bile ga ke thole gore o saragana mo ke neng nako re sentse re ya thobalang gabotse gabotse bong wa tšhabatšhaba mo kgwebong ke go kwele gore o tla re apese re tlotle ka selenge se mafaratlheng re tlo go kwa gore re tlotle fela ke neng mo sentse re tseneletse thobalano gabotse re tsenelane mara o bontšha le motho wa go e rata gabotse ke agane thobalano o ka e tsenela nako e nngwe le nngwe go ya le ka motho wa gago ye o tloba go le gore wene le yena le phela ka gona ke re motho wa go tseba kwele ya tsa nna wene thobalano e tsena let's say like o dula ga geno ba dula ka ga gago o dula le motho wa gago thobalano e re ane le nako e dikganyogo jaaka tša mmele dikganyogago le tša gagwe a ke re motho go a kgonagala gore nna ke be le kganyogo mara yena a se ka ba mokganyogo yena a mphe mabaka a ko go botša nna ko botša ka nna nteng gane jang gore ke e le paeng ke ka ete fela and le gona nka gotse kere ke a lebela ka gotse kare ka sena bentšhedise ke a swahla a kere mobedi a kere kante ba re ya banna e botse madi barang a kere ke metsotso e metlhano fela tlhabiro a kere ga botse o ka tlhokomela batho ga re swane and ebile re ka se tsoge ra swana mara tla ko go botse re a fetša ra e tlogelanyana gana moo nna le nole re tseba gore nkolota gore ga botse thobalana re ya ga go riegang mara mpotse gore na ge le re go nyaka re ka go hwetša kang success o gona mafaratlhatlheng mara ke sale ka lefapeng la WhatsApp le ka lefapeng la Instagram re fe nampe ya WhatsApp number ya WhatsApp ke 076 494 56 then ko Instagram kgwebo ya ka ke bitša gore ke HMO Stylist ke success ke tlhatholola gore o khwetša moaparo o mokaone then kwa Instagram ke HMO 56 ke mo go ja go nna ke sale tseleng ya go ka ya go TikTok ka gore ke bone gore go njalo ke engwe ya social e leng gore o ka re go bakantse batho ka gore ke le ka ba gona mafaratlhatlheng a Facebook mara ka ditšhitišo tše dingwe ka boela morago thobe ngwana kgoši modimo go thuše ka ra dikobo tse re fang tsona ka metlhala ka mo re apešhe ngwana mogolane o šutela lona ke go leboga Tlhabirwa ebile ke duma gore nke batho ba ka ithuta le baswa ka nna gore dilo di ka kgonagala ka gore nna ke motho e leng gore ke rata go tsenelela kore selo se ke se rata go sa go swana le kgwebo ya diaparo ke rata go ba le kgoba la sona ebile nako e ntšhi ke dumela gore ke phele ke le ka mokgwa gore le ge ke tlo go tswelela ke botša motho ke re nna ke le HMO Stylist ke bereka ka ntho ke bonagale nna ka bonna ke te represent re le rena ba Rural Chat Broadcast ngwana tate re lebele go ba lwe mošate ke a leboga le ka mmoso amen tla ke go dumediše ke be ko go amogele mo Rural Chat Broadcast o bolela le Tlhabirwa the MC wa lena metlhala ka mabaka ke tla re ke bolela le man le bolela le Tshepišo Sebaka the assistant of chef at the Ultimate Lodge. Okay. Or assist. Yeah, ke assistant. Come with the Ultimate. Yes. Chef, mpoje mo go gabotse Ultimate mo kae? Ultimate mo ga Phasha Selatole. A Phasha Selatole. Oh, R37 Road. Yeah, R37. All right. And then mpoje mo chef. Go tle jang gore o no geta career ya wa pe ke rata wa pe ya motho le poto ke motho le poto a motho mararo ya mo go fele go poto mo go fele go poto o ga botse o mo marato le di poto okay mpotse mo chef ke challenge tse go ba Artemi mo before the challenging o ithutetse ka dilo tse gape ke ithutetse ka Sitha Polokwane okay ka Sitha Polokwane e be go no ba jwa mara go ba go no ba boimanyana mara ka baka la go rata poto nkile ka ba le kgotlelela okay
a botse di-challenge tse le kopana le tsona le kua sekolong ke tša gore le fela le tlhaetša tšhalete ore le dirang ya re challenge gantši go le re kumana magetleng then mpotse ka di-lecture na ge ba le lecture ke ntse ba le kgopelang tsona more especially o le basadi so ebile ge le le sekolong di-lecture tsa lena ba le lecturang gorena ba le satlhela kang gore o kgwetsa motlho mongwe ga o tsena sekolong thoma wa high school o kgwetsa ba e leng kgale ba feile kwa sekolong ba le botsa reno lena le tlo re ela digotong lena le tsena ko ba le riang a re tsena kwa ba re amagala ka lerato nto e le gore a baenya nto e le gore ba re kgaramela kana ba re kgaramela ka hygiene okay nto mathomo ke hygiene re tsena ka kitchen and sa ba ruta le gore ge re apara sa jo re apara ge re tlhomphege ge re le ka setšhabeng nte era gore nto ke mobcapo re dišireletša meriri ya rena gore e se ka ya tsena ka mogare ga nokokwešišiša gabo then mo ultimate mpotse mo ka ultimate gabotse a re ya tabeng ya dijo batho ba bantši ba rata go ja dijo tša mokhutamang batho ba bantšhi le tše lego ba di rata mo ba tla ka fish and chips di-wings and chips di-ribs and chips nako ngwe re ne ntho ngwe ba re ke platter eo re na le yona ka mo ultimate ge botha a sona le nna sa tse gore platter re bolela kang o ka reng ra fitlha ra mo tlhalosetša gore platter re na le di-wings ka gare re na le fishi re na le voroso re na le di-chips gape ke gopola tšatši le lengwe wa tse gore o bolela ka dilo tša di-platter tšatši leng ke tšea motho wa ka ke re ya kae kae ge re fitlha kua gone makgowa ke re gone di-regular custom batho ba lena ba le tsa gore motho o tlamo a gone letši le ka feta sa tlamo le feletša le motho a lebe le feletša le tseba gore na o jang jale motho ele a ka tšetše re jereile mona a re fitlha kua re ba re menyu a ke le re fa menyu nka re a tegethela rena okay ke re shena ke nyaka fish and chips ke mokana yena ke mo fa gomfa yena pukwane ga gago ke re mogatša kgetelo ko kgoa le ka molesaite le reno as usual ke re kula customela lena ka so mogatšela ka re a ba e tlaga go ba rena moara le nna ke nyaka as usual so e tlae le re yagelela mo lena e tlae e le fitlhela ya direga gantši gabotse ke cut and paste o no ka ya diela ke la ka le alright mjole mpotse mokgwe batho ba mo ba batlago mo ntho o ka re wene gabotse gore ba filana ba e kgotsofalela ke eng nna no gore ke ne mmenyo wa ka o makatšang ke no ba kgolo ke ba tia ka re na le chef yo nka mona e no fela e nthuša re dira ntho ke ba re ke lasane mangana mo chef yo ke mang re na le chef noko le chef nentsi okay gore le riang one ntho ke ba re ke lasane ke eng ke macaroni le di-pepper mince ka gare go ba le chase batho ba ba jaga bosele mpotse mo motane ke a lebogo kwa dilo tse and then more ultimately di-seafood di-seafood a le dire mara tsona le a ditseba ra di tseba magarutswane re tseba di-bronze le di ba re ke jereng wrangles or something okay ko kwela mpotse mo go bela e nngwe gape gore na gabotse ka gore ga re tlela kgwedi ya marato a kere dijo tse lefang di-client tša lena di tla go mokgwe tša marato ke eng like ke eng nto ka go ka ja motho ra ka tša motho mo a tla jalana dijo tša marato yo jale motho a šetše a tlile le motho wa gagwe re metea ka di-fish and wings ra mo riela salad green salad ore ra mo riela ntho e ba re keng dessert re metea ka dessert ke tšetšaga dessert ke tšetša ke bona nngwe še matšhanganane o go bitša ba re ke ntere ka le mosoranna o etebanya le nna jala ka ra re ke kgone go bolela segagešong kore ke nna e rena mašakane re mo mpseng sa ko nantse kanye sa ko enyana wa e bona le wene o swere gore tšhelenyane nngwe o ka re ke tleserina nyana so mo ke mo okay ka mo ke sere ke chicken fry but I ke dankile a ke re wa e bona e na le soso ka godimo ke ge ke e dankile jalo re ka se testenyana ko o ka no taster a gona molato jalo mpotse mo before re ya mo ke bona mefaka mo le difošo mefaka le fošolo ke gore o hlabe o je gone o hlaba o je a re ya ditabeng ga ba bona batho ba bantši ba sa e felo ke ka baka ra dilo tseo ka re dilo tseo gabotse ba batho ba bantši ba ke phela go le bona ba re dilo tse ga ba kgone go di šomiša ka gore ga di khuriše gomme sa gore ba tetlaetse tsona tšale e yaka a ke leso ke tšea bang ke tšeo thipa ye kore
nka no be ke shaetsa kana ka di tlwaela Ah, o ka se ra wa tlela go sekolo. okay foko e tsena e swara ka mo e swara ka mo ke mo ka nna e swara ka mo a ke di jule pele so ge ke di apoloso a go kgona ge ke no apola ke no e thaola ka se mollomo ke re o ikuke o e repola ka fase nkonkukela mpontse nna ora jang a ko batamele jeo ke tla emele okay yo ke tsona tsa bole tsa lena tsena batho ba tla jaga botse batho ba ga le multimeter le ba se ga botse ka kudu yo ba okay so easily it's easy like this yeah then e tla ka mo ye tla ka mo ya nka ka tshwara ka ha ale ke eng ye ke red pepper o ke red pepper ke gole mo gare gape ke sware red pepper e green o ba e sware tabantshe a swara yona tshwala mpotse mo ke ere ke mpotse mo ka tabeng tsa bophelo ba gago anyana ntse o bolela o ne motho a ke nae o tla jang gore wa pitsa gore je bosese o tlhoke motho motho nako nngwe a ka se rate career e le ona go le yona ga botse batho ba notlhoa ka baka la dikere ba tlhoele di-career e one o e ratang okay and then ye ke cucumber o gwambana ke a gona se ka itse ba ke tla ke e one kukamba ke ela ke wa ngwisha kere ke ela yela okay no chef le rosera ga botse ka dijo lena a re ka re dijo ka mo ka testing ke na bona ndo ka ite nna ke jona di chips okay jona di chips it's ra botse ka ma ultimate ngana ke ya mo ina mengala ke no swara swaka ka mona meng o ya wa engathanyana mo ya tla ke mongana wa isega ta swara sa gore ka baka la ene ke wa bona is okay chef digital na ke di ya test ya nga le nna nga tsama ka boja batho no okay mother ultimate la sore batho jwang am khatswana le challenge tse le kopana le tswana le ka ba rekishi ke le rekisha ke tsa mbuta mo go ba gele happy go le wena motho a business o sa jo rona dilo tsa ba re business e ne tjatji la yona gone tjatji le gore business e ka se pena gone tjatji le gore business e ka se pena okay go kwela no then ka metla ga re tsena no fa ga bushwa ra ria di site tja rena ke mokana ra pe le stew beef ra tsaba re tje dintje re no di bia re gore ge motho a etla re mo tja ka tsona la ke boja rice le stampa le bona bolazane then ka re ke le tsaka mo mafara tleng a lena go ke bone nne go nna mengwe le bitso rena mela area so ke speed fry keng speed fry o speed fry ba ke speed fry okay speed fry okay ke mokana yona e tsena ka mara go butsa ke no be ke sa tsebe ka ne tsona di ne beng ba tsona go ne ba ba di apea ka site go ne la le go ne ba di fry yang go ne le na le apea na ra di fry and then go ne ba di fry yang then go ne tse dingwe ka di customer jala na jana ka jana le tsogala make ya ka kudu bano le ba le tsogala make ba la maybe go tletse motho a fitla o te go nwa no shitse ana ka go ja go nwa ke di challenge tse le ke di challenge tse re kopana go le tsona mare gantši re bone bothata and then manager wa na le sereng manager wa rena o sweet e no bora ganya go o mo jela advantage gore ke motho a lethabo o no jela sala rena a re boja mmereko ra ri a nya gore go boja mmereko se ka bo wa dira cause wa galefa o ke nte motsogela go ke nte motsogela go mata mare ga ka no re ga re ke gopelo jero nte so wa e dira ga ne mathata okay chef ino tso sera no mo ngwane se go thabise matsola ka gore ke a bona re pisi ke nga se go tlhokomela ka tla re mothela a ntlhokomela re na re le ba real chat broadcast go no ba lo ene mo fela wa bona go no ba lo ene so re itumela kudu ka matla ka gore le a bontsha gore re tlhokometse le ba the ultimate and then le rena re tla tseba gore no ga botse ultimate ke golo ke a bona ga re dutse mo re ya bona le sereng e leng le tse fitse ka go ke jang batho ba tleng ka mo re na le deloge a ke dele a re tshotse le for lot re na le room lodge room ke okay re na le lodge re na le bar okay re na le kitchen re na le supermarket
na le kawashi and le event di a swariwa o di-event ya sorry o ka re ke ya gopola senene go sware party ya kgolo ya mmokene ke yona mmokene kare ke yona je bopenepene le bomamma o ke gona e ba re la ultimate bana lefelo ya ba ra lone felo then diphulu ka re ke di bone ya le diphulu di mo kae di ka morao ke je kae ka palo ke je tharo sere o re je tharo ka mo isere tere ke tsa batho ba bagolo ba banyane then na le nngwe ka kwa tlase ka kwa ke private pool le yona okay no na le laundry o le re tlatse then ge motho a nyaka ke same day ya go tlatse re re tlhatswa batho ba ile gore ba are dirumong ke rata ya diruma re dirumong ka kwa dirumong ga letlhele go ja ge batho ba fetsa go wa mashimong ba fetsa go tlhagola ke eng tse le di hwetsang le di kgotlelelago ya okay like a bua ke tsebe nna ai bona ba re mashadi yo di condom ja bona re no tsa mara to patle batho mara ke mmereko lo a ke mmereko lo gore sa jo ro tlaele a go kwele ka la ka tsa dikoba le no go hotela tšhelete ka mo dipotle a ba tšhelete ka se khwetse ba swipe batho ba mo ba nya ka ba thagile ka gudu ro go to pa tšhelete next ka se tope okay a ke re tsebe re no epela go no te pola bolele go sa re ka dirumong ne dirumong di nna re a tseba gore ge re ile re shiang mara ge ino re ka gore a ke re go sa le go le moruti ka gae o e tla batisa balwetse ba tla ka mo ba tsenyetsa ka mo go ka se mokgatlhe le mo khotlela re ke bophelo mo sa se lenga se tema jala pele ke go kwele maneshle rena re le ba re chat chef ne re le rena ba re chat broadcast go thabetse go ba le I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.